Play shibuni pi baro, man ka pedang subhai pi shaka channel janga ka puli puthi. Menta ka sengi ginya kren syapang ka part 4 jong ka chapter jong ki integers da ka ketin kasi. Pat ka kot ka banga nga pendon kam kada explore mathematics na ka menta ki kena kelas 7. Ki topics ki punya pelet jemut menta ka sengi ki long. Properties of addition of integers but properties of subtraction of integers. So subscribe ikan ni channel, but press ikan notification icon kenang bapin yo ki jimpen tip neki notification ya ki way pat ki videos jing hikai haka sengi bang upload ya ki. Sungguh share ikan ni video pat ki perlok jong pi kenang bakin yo ikan jing ram. Palad pi sungtu ikan jing batai, sama press yo like button. Te ya ki link jong ki videos ki bangalat dap penmi haswa jong kani ka video ba ya ka jo ka chapter ngansa kentop lang ha ka description box kenang ba pindap la banya page bat ban smutu kumnongi pois ki ni ki properties of addition lani subtraction of integers. Dito ki ai kita ki properties jong ka addition of integers. Ngin sedang syada ka addition of integers ka property benengkong kalau ngam dikit ki khot ya ka closure property. Hang ni ka ong ba lada u a but u b kidai ki integers kata kamon lada ngia plus ki lani ya khain lang ya a but u b kajubab ka pami nang ta undai hi u integer. Ditongan pensyai ya kini kijing ya ka rule dak kini ki example haruma. Lada ngia khain lang ya minus pra but usan. Dekalong minus 8 plus 5. Tinggi sim kaman you minus. Apa berkat kan mi 8 minus 5. Kajubab kan long. Minus 3. Ubadai hu integer. Tikumnung ya yo. Ya ki neki plus. Neki minus. Lani kumnung ya penkala. No plus. Jauh minus. So bapak jika tuki videos. Ki bangalada penmi kaman cua. Tika example ka baaru. Ladang ya khain lang. Yo minus 5 but minus 3. Kan mi kumno. Kan mi minus 5 but minus 3. Bekalong. Equal ya u. Minus 5 apa berakat 5 plus 3. Pat kejebab kami dari minus 8. Pat kebalai. Kalau ladang ya khain lang. Yo minus 8 but u plus 10. Kalong. Shipau minus pra. Kejebab kami dari r. Tekabawan lam yangi. Syakane ke rule ke baong ladang ya plus lang ya arteli ki integer kejubab ke bami kedahi ke integer kane kedai ke closure property. Tekaba r nekini ke property ki khat ke commutative property. Kebalong kumni ladau a but u b kedai ki integers kata kemun ladang ya khain lang yu a plus b kejebab kan mi kedai panlong equal lang ladang ya khain lang ya u b plus a. Dengan persuthu ikan ni kerulu dakini ki example harum. Kebenengkong. Shubu u a ulong hendriu. U b ulong minus katway. Di ladang ya plus lang ya hendriu but minus katway. Kan mi 6 minus 11 kejebab kami minus 5. Telah dengi penkelai ni dalam Hongkong lu. Sebungnya plus lang you minus katway band u hendriu. Kajubab ko pami kan mi hi minus san. Kata kamot ba hendriu plus minus katway kalong equal you minus katway plus hendriu. Tamot ki jing jubab habro arteli ki left side right hand side kalong kaju. Open skam ya kata ika rule a plus b kalong equal ya u b plus a. Teka example ke baar syubo ladau a ulang minus hendriu padu b ulang minus nyau teladang ya plus lang minus hendriu plus minus nyau kejebab ke pemi dai minus kat lai.
Kalau ada yang penkeliang ya kiru, minus nyaw, ngia plus bu minus nriu, kajubab kami hikum jo, minus kalai. T nomor kata, minus nriu plus minus nyaw, kan long equal yau, minus nyaw, badeng ya plus lambat u, minus nriu. Kabawan lam yang ingi syakani ke rule, kabaong ladeng ya kain lang, lan ya plus ya integer. Kajubab kan mi ikum jo, wal adang ya keliang iki number kumbang pen ihang teheneng. Lalu kalau nriu minus nriu plus minus nyaw, kalau adang ya kain lang, yo minus nyaw bau minus nriu. Tekani kadai ketaka commutative property. Kebalai lada u a u b but u c kidai ke integers kani ka rule ka ong ba hapok bracket ngi bu u a plus b pangi khailang bu u c kadai banlong equal ya u a balangi nya hap ya khailang bu u b plus c hapok bracket te ya kaniru ngan pen suthu de kiniki nuksa harum tersebut lada u a udai minus nriu u b udai nyaw u c udai minus pra dekat kum kata ke formula ka ba a plus b hapok bracket plus c te u a udai kat no minus 6 plus 7 hapok bracket bagi ya plus lang bat u minus pra kejubab kan mi 1 minus 8 kemudian iwai minus pra kepalong minus nyaw tingnya kan sekali yang kemudian ru utai a plus b plus c b plus c yang hapok bracket mah tekalong u a de minus 6 pada hapok bracket in bu yau nyaw plus ni plus lang bu minus 8 kepalong minus 6 plus yu nyaw minus pra kejubab ke mi kalong minus nriu minus iwai kalong minus nyaw kan niru ke pensyahi ketika rule ke boong ba ladeng ya plus lang ya lai telik integer u a bu b hapok bracket but u c kejubab ke di long equal ladeng ya plus ya u a plus lang bu b but u c hapok bracket tekani kadai ketaka associative property. Kebaong ru bangi laban group kita integer hakan nuku rukam kebangi wa. Tekebasau kadai ketaka additive identity. Hang ni keong ba cebula dau a udai integer kata kemun u a plus u 0 lane u non kanong equal ya u not plus a berkejubab kan mi hiu a teman cu pensungtu kata kalau pensungtu adalah dia an cepun idu number mah tersebut ada a udai r kabamun r plus non kan mi hi r balangi plus lang yu not plus r kan mi hi r kaba pensyai ketika rule kabaong ba lalang ya plus r plus not kan ikan long equal ya u not plus r berkejubab kan mi hi r tu u zero hang hakan ni rule udai utau additive identity kabamun kemudian bala dengan ya kain lang down ni number pada zero ke value jong number 2 hakate ke nuksa kam kaliang tekamun dengan 2 plus 0 dan 0 plus 2 kan sarkan mi 2 dan ni r tekabasan ke rule nak ni property kadai ka additive inverse hang ni ke ong ba lada u a udai utau integer mo kata kamun padan sawai u integer ubadai u minus a bat lagi dari ya kain lang ya kini berarti kejubab kan mi hi 0 lani not kababatai hi dalade ladeng ya plus u a bat u minus a kejubab kan mi hi 0 ladeng ya plus u minus a bat u eru kejubab kan mi hi 0 te hang ne u minus a udai utau additive inverse te tongan pensung tu dagan ya example haruma ngan ai tangi example
pala da u A ulang nhiều u additive inverse jeng u day u minus 7. Tabal dengan plus lang yu nhiều u minus nhiều kejebabkan mi not. But kalau kumju hil sebut ada u A u day minus 7 u additive inverse jeng u day tang 7. Bala dengan plus lang kini berarti u minus 7 ba u 7 kejebabkan mi hi 0. Tekitu kisantli ki ponhanang kidai kita ki properties of addition of integers. Tito mentapan nginya pai sesaki properties of subtraction of integers. Kebenin kau nginya keran biangnya closure property lada u A but u B kidai ki integers. Kata kamun u A minus B kejebab ami na kini u day hi u integer. Ditongan A biar kini kenuksa lada u A doi shipau u B doi san shipau minus san kan mi san badai hi u integer. Ba R sebut lada u A doi minus kat way u B doi henriu A minus B kan long no. Kan long minus kat way minus henriu ke balong minus kat nyo. Terkebalai kan nuksa kan long bala da u A ulang shipau lani minus shipau u B ulang minus san A minus B kan long minus shipau minus bau ni minus san apa berakan kan long minus shipau plus san kejebabkan mi minus san. Tikani kadai kataka closure property jangka subtraction. Kaba R property jangka subtraction kadai kaju hi ka commutative property. Kaba anggum ni mah lada u A but u B kidai ki integer. Kata kamun u A minus B kejebab kaba mi kanum long equal ya u B minus A. Tungan pensutu ia kan ni rule dak ini ki example. Kaba nengkong sebut lada u A ulang shipau but u B ulang san. Lada ni ya kateno shipau minus san kejebab kan mi san. Lalu dengan ya kateno san minus shipau kejebab kan mi minus san. Itu nomor kata u shipau minus san umlong equal ya u san minus shipau. Keba R kenuksa kalong ba lada u A u day minus kat way u B ulong henriu te kat kum kata ika rule A minus B kalong kat no minus kat way but minus henriu kami minus kat nyo. But isim B minus A kalong henriu minus apa berkat u minus kat way kalong henriu plus kat way kami hi kat nyo. Takamun kamlong equal way day minus kat nyo kejebab jangka ni ke R jangka right hand side kalong kat nyo plus kat nyo. Then takadaw minus kat way but minus henriu running the minus you minus kat way but minus henriu kejebab kamlong kumju kamlong equal ya u henriu minus kat way. Kata kamu muat kalong no ke subtraction dan kejengnya kate kamlong commutative yaki integers. Kebalai naka property jangki subtraction of integers kalong ke associative property. Tersebut lah dengan syamba kita lightly ki integers u A, u B, u C. Dekat kum kini ke rule kamut ba A minus B apa berkat but u minus C kanum long equal ya u A minus B minus C apa berkat. Tekum ju hi ngan pen I ya kini ke rule dengan persutu ini ke rule. Dak ini ki dan ini dak ini ke example. Shibul ada u A ulang shipau, u B ulang san, u C ulang lai. Kata kamun shipau kat kum kata ikarul mah minus san apa berkat but minus lai. Kan mi san minus lai dekat jubab berkaduk kan long equal to 2 teman R.
But ni ke sekalian kaman ke right hand side dak yang shipho minus sun minus lai hapo berkan. Kapa pedmi caki shipho minus r kejubam kebakadu kadai pra. Itu nomor kata pindah pe hiya kini ki jawab kini bakal left hand side kamlong equal ya ka right hand side. Takamut ka ikajing mut nang jong kani. Baka subtraction kamlong associative yaki integers. Ti prolog bero ngan penkut syawakat tu mentakas ngi ngan sebeteng biang yaki jing batai jong kani ke topik jong ki integers ha kawai pat ke video ke pangan sapin mi. Ngait pila ya sengutu yaki jing batai jonga patlada don kino ki jing arti ngobat tho haki comments wali klik ban share subscribe pat like ya kani ke video. Kubli sibon.